Katho cia mwanya muno no tubokona kanya gakwatana badu kende tochieto tariki 2 mweri wa 10 mwaka 2025 honi betwa wini wa Kengero tukiambirire ni ati siasa chiete kio bunge kia Mbeere North kithurano binini bira bieregiretwo kwithira bikibwithika ichionekete witambere na Wankana Monki ruari umwe warwerieteke na chama cha kazi Duncan Boy uranowe MCA we Vurore kwithira kiuria karibantere bagetikiria kwithira betitikirwa mutongeri nyori ko urabati kwenda kwithira bakithura akiarega itakara ochemanitie na etithia bikibiki nkulukia ngirie mwentere tishiara na ithirete akinyelia ati ithurano ya bibi nini piethera bebia kwa karikanya kwithira bakithura mutongeria uraba kwenda ritamwaniki na atwambiririe nacio. Uria urenda giti kia mumbunge wa Mbeere Iguru na kiama kia chama cha kazi kithurano kinini tuthiete niwe Duncan Boy ni utesaniritie miario ati kiama giki giake kiri mwena wa thirikari. Boy ni urauga ino ni miario ya aria marenda giti giki wanao makimumenithia kuri mwingi. Sijakaa kwa kikao chochote na mtu wa serikali tukiongea story hata na ndege kanda aria marara ikite makiuga ati ni naumire opposition ati bau nibo makuvanda mero atiriri sauti ya opposition ni Mbeere North ni Kivui aigwa tuna ndeni na mtu guku akiugaga mwena wa uregani no ukorwe na teti engi makienda giti kimwe na twanginya magwatanire. Ni watu wanasema ati Moses Kuria ako kwa serikali ile chama ile kazi alikuwa amepewa na president siko na Chagagua wetu hapa kwani ako kwa serikali kama amevutwa kama kiwa ati sisi ati hii chama iko kwa serikali sahau. Uza sera zako, wachana na Kivui. Kivui anauza sera zake. Opposition tuombe twirane umane kiama kimwe kana ni nyingi. Hii ni katiba yetu etetekeria ati mwarugama mwe opposition. Mugioja mukiuga ati rugo te mundu wengi ukaruga mwa opposition. Hiyo sio demokrasia. Uyu urerire DP na ni mwenda mukanie candidate wa DP. Wanagachagua kani ruaba erwa atirire opposition tikiama kimwe kia DP. Opposition iti amanye Boy ni urarikiria kuria ekaria icigo mbunge giki kia Mbeere Iguru gukathura muteti kuringana na wira uria arutite no atete tondu ari kiama kia thirikari kana tondu ni urekirwa kampeni ni ateti mari igweta. Vurore tutithuraga mundu ati tondu no arekaga TV ri yanganu imukari evurore ani na mwendire mwathurire ni independent muthuraga mundu no ndwandwe Mwachiko siaki. Sasa hawataki tutumie hii, wanataka tutumie huyu ni candidate wa serikali tushikilie. Huyu sijui ati ni wanani tushikilie. Wewe watu wa Mbeere ni werevu. Watachagua kiongozi, watachagua vyama. Ndio kweli? Boy ariti miario ino varia araina mucemanio mwenwe ciara na twarithie amboda boda amwena uyu gwa kavinda gaka. Boy niwe MCA wa Wandie Vurore. Aria engi marenda giti giki ni Newton Kariuki uria ni MC wa Muminji ari na kiama kia DP na Leonard Muthende ari na kiama kia UDA. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu mbetagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Tugeta na mbere ntere ingine ati akariba kumantere chiagiaki yeshikone bunge kia Imenti North barombete thirikari otiera warehouse era ya kirwentere uo kulokera thirikari nene ni kwithira kiethwa serial board bo kenda bakethira bakinigia nkendo indayira bethirete bageta mutindo kwithira bakira fertilizer bariti ya kaita karama pitha bakumakirwa ngirwa housing bawikinyete ntere kwithira bakimurika wa kibona arabo kinyete na bora bwetete na mbere. Turombete aja uzo gaki kwethwa kwena serious board mono lakini twagire ye ndio together tunadina arwe kuingorwa county government yetu ituje ga twetekere twekiro into bia twaja uzo kenda batu turagweta na twetha mwaka mutindo twarara no twagithenya ngare akituje kene na aturima na mantu maingi turwa turi arimba gaki na ikwaria magaki no food basket ya Meru na no tutureteri kiwaya house giki batu arimba gaki twina challenge nyingi muno egwita na ara kugira fertilizers kenda tugurima nagi warehouse giki nya tukowe kugairwa biashara bagaki tuthenganira kutwinde so gintu kira kiumbo tuteje twinde gaki giki
cereal board thitro branch turetre fertilizer ja tuguraira kwi onto agwita othe wetu mutindo akugira fertilizer acha ino twita irio bira bingi urimi bora buingi irio bira bingi bimamiro bimaga na acha giaki no ntobo twakira nyomba ye nyo tukwenda kirwe stoye ku tukaguraira fertilizer kwi aja poruga iboko struggle kweta nara kenenya cost yenyia ngweteke maoni jau tukabugekera ki document bwegea ki stakeholders kana business community kenda tugeria kuja school ndandikira proposal ndaikiria Patrick Bucho kuburomba giteke member of parliament no ntono aregetene achwa budget itagwitaniria ngogeno alpa kwa hapa no ntoto ngeria bokagia union na mwenye na mheshimiwa Rahim inyara turagete ndisisi aramberere chukuma ndeu sukumende andarwa nwe Kongina kuni ate Bishop wa kanisa ya MCK Synod ya Gembe Gerard Kithure ariwa kithomo ikibatere kwithira gigikiro na kombararua nene anteribo kenda gutiriba kwithira bakithiria makarika ya antu kwithira batithomi ya brato tarirwe Nicholas Chabari. Twina concern nontu wa kithomo nontu wa ura kithomo gitu kitite na mbere antu baikiagaira value na tuona turi kanisa itwina responsibility ya kurutana antu na kinya kuonia antu ura kithomo kina bata. Kulingana na Bishop Gerard Kithure wa kanisa cha Methodist ya Gembe Synod aliuga muno kithomo okia amwana mwijike githithambe na kuthangarana nonto ana abaingi bachokete gutwika ibo kamata wa inkari bathiete gutwa amira especially giteneri wasemane na ngari nyingi kama titeana malori probox ukona miaka 10 kana igitari riyite ndiguru etwike threcokete nyuma muno tukarea kuyukia kithomo kina bata na ibu onto tukua ijueni tafadhali tuimbirie kithomo twari mantu akithomo no ntuiruruga irora rutire ndiro tethia muntu warindi na families cietu ogwende romba ari ake ni antu obonthe na ikundi ibionthe bia bikuwatikana kiri mantu mege kithomo bierutanirie gutigira ana bonthe bakuthoma ni kenda ntugo chiaru chithiro chikithinambe na kwagira na mugongo uchinjia kithomo tikia muciari na tikinya kia mwarimu na ginya thirikari ikieto twende nontu mwarimu na abwite kuyukia party yawe na muciari na abwite kuyukia party yawe muciari na thirikari ni ekayukia party eyo iri thirikari mari yo ya thatu yake otumira bweana yakawatana ndinama ana bara batutu ingene nabo kenda bantu baruyu na atongeria baruyu baatetheka na tukari otumira opportunity rireryo ana kuthoma igitenere ari agirite then twacererwa Kumegebe North Betan Class Chabari. Mwandiki wetu wa Ndeto Paul Kabithina tubanganiretie rono rwa mwanya mbeo mbithi urimine gicunje kia mbere na araonete kanya kwithira akiaraniria na baba ingi mbeo mbithi bara bethirite bakialukira urimi nyuma yabo kwithira bakiona kwina unigu kana wagi batwanya tongwecha obisi. Gicunje kia mbere kirugono rwa mwanya rwa mbeo mbithi urimini. Ndi mwana youth, very young mwana youth na ndi muthomu. Nduthite economics ndi onto gutie bonge ndonge oremi mbere ndari magoremi bwandengo onto gutari roje twategemagira mbura kari mandengo mwere lakini murungu no tethagia biyo etemete mbeo mbithi baingi baomba kwibunga na urimi bubu tokere ithagiria na ritho rethaga gwa mbura ntugu ikuthino wa bungu gikuthi kithiraga na baraba kuringithwa anene mbeo mbithi nontu ibo bari masukuru tubura ndi butumite ndarariungira mbeo mbithi abane kingo batariria imbi yoyongo ebachikumite kwibunga na urimi bubu mwakire masukuma gungi matanka na gungi nyanya cia kwendia nando the economics watwikio tiwera chikenya na nuntu tiwera chikenya ninkora wa president karakiuga ari ondena tu agriculture nikiendaga muno na ndatu wanona rwirwa yentura yetu ya kirangare ndaindanjiria murandu wakwa kurima sukuma te inokona kisukuma teke wene ngwete na njaro ugu kisukuma kinkemenyerete bwega kenda ikinya ukiri na ikiekundetera mbeca kira ntugo na into bya kuruta mundani uyu ndithi kubiendia marimanti bingi nkabiendia ntora bingi nkabira monka gatunga kwa kira ntugo sukuma eno yakwa kira ntugo imoga kyogu nturuta rungura kilo 30 na kilo 30 wa kilo ndende chiringi 50
ugatara kilo datara chiringi 1500 per day na bwe nenya mono mtu akiandikwa leo chiringi 1500 per day. So sehemu gana hata kana wanjire tu na kuota unkono urimite sukuma kuota wameanjanga ngiri hata na kwambere na miambire section ino konere nene no no ndambi niyo na iga section kanini ndamba kumithima na sukuma na rutha bwa ndenya tharaka nuntu ndare meto kwanda sukuma nuntu untu kuri high temperatures ndona no inyirike ndambire na section kanini ndona ni kurutha bwega iyo nda expand nda kithia kuota keno kona and have a plan nwene kuntu kokona we kunge kura plan ya kwa sukuma kana wembie no rimagana ikitonto anjire urimi bubu nigo werera ndutaga mono wera ya urimi na mono kire urimi ndathongera urimi ni ugutwika nkuthoma nkurike cukuru na nkwaga mbeca ninde ndakinya kwendelea na kithomo gya kwa bandu ya mwana kuigwa bare mito gwithina iriku nenda bagukurukira ankira thaino kuma bakwanjiria kuri maiburi kubaombite kwiruthira kiri muturire wao kumania na urimi bobo ke bendrete wogu ndene nyana bikibiki yakwa irambiranyo challenge ire were nene mono ke bikibiki ndambio ngutwika maguti makwendeka na ndiruta mundani wora na mndona wena challenge nyingi mono nuntu nukuninda lot of capital na malimantu tiene into bingi mono betomba kugura kintu taskume ino utiomba kuwata hybrids pera wona babangi bare maga into ta kasuku na untu ta mfarume F1 utiomba chiwatane malimantu very challengeable ko chiwatane so tweke Steve ingurudha warimu batikiniko na gukorokero rembo matanka ibo temete wegwande nagu na bukende agira bishi ndena kinyarwa roje chukuru bando ingorutetheria na kirankwana kumenya uremeni buba matanga tuwatanire muthenya gwa rumathani wa tamama kiri kichunji kebiri na kia muthia kia rugono rwa mwanya rwa mbeu mbithi urimini umwandiki na muthuraniri wa rugono ruru rwa mwanya kuma Nterechia Tharaka Mbita Paul gwa Kabithi Katho cia mwanya muno kiwe Paul Kabithi na kiwe mutegeri kwithira witite ambere na kurumira ndeto cietu cia weru thaa mwanja ugeta kuraitu chokerete na ndeto nkuluki Niliwaambia. Halo. Niletee kama kawaida. Kama sio kavagara, wacha kiumane. Ulisikia wapi sherehe bila kavagara? Wanaoijua wanaijua eti kavagara ya ugali na chapo zinaongoza sokoni. Kama hujakula ugali ya kavagara, usiseme umekula ugali. Chapo yapendeza na ugali je? Hii chapati ni tamu sana. Omera, sherehe bila kavagara sio sherehe. Dukani usitishe unga, itisha kavagara. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 1500 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu
to www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. This is a people's game. They will be bubbling about this one for weeks and months to come. Wase, iko on. Kila game ina mata. Reconnect now. Dial *423#. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwitherema nekara nice. Siri ni mutujo nice extra premium. Mutindi nyangia na kamusere. Inyaju tuenaju juambishori kuma nice rice millers mwea. Moguri wa kinyandu kene eti ya motujua nice extra premium. Nkima ya motujua nice extra premium eja nampwe ena mushamujo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha nice extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne nice extra premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watwekawe na kioria yende kithia kanando kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Nice na nice extra premium. We are turning up the heat on Star Times. Unravel the thriller mystery of the evil eye returns on Star Life. Fall for the irresistible charm of What's Wrong with Secretary Kim on Novella E+. Get absorbed in the emotional twists of My Wonderful Life on Novella E. Step into the all-new season of Hello Mr. Right, Kenya's most exciting dating reality show on Rainbow Plus. Renew your subscription today, starting from just 329 Kenya shillings for Nyota Bouquet on the aerial decoder or 549 Kenya shillings for Nova Bouquet on the dish decoder. Download the StarTimes app to stay connected anytime, anywhere. StarTimes. Enjoy digital life. Ngako atogeni orengina nkatho cia mwanya muno no tubo kwithira witite ambere na kurumira ndeto chietu twicokera ni ati rais wa nthiro ya Kenya Ndagitari William Ruto nethirite akiwatogeni achinde bakogi akindwiro chia World Athletics Championship Tokyo 2025 garone ya rais mushine munene wa Nairobi. It is clear that Kenya is not made for the average. We are not fashioned. Our DNA as a nation is not for the usual and the ordinary and the average. Our DNA as a nation is for excellence. And we are not meant for the third world. Kenya is not. Kenya's DNA is not for the third world. We are in the third world by mistake. We are in the third world by default, and we must correct it. We must correct it. And that is why I am telling every Kenyan, if you had any doubt in your mind about the DNA of our nation, look at the performance of this team. The performance of this team, out of 198 nations of the world, we are the second best after the United States. That tells you that is the league we play in, the League of Champions,
the league of excellence. That is where Kenya belongs. I will say we did extremely well compared to 2023 World Championship in Budapest, where we had only 3 gold medals. So this time we came back home with 7 gold medals and silver medals and bronze medals. So as I stand here, I was not the deputy team captain to Tokyo, but I'm representing Beatrice Tebet, who is not there with us today because of what happened. She lost his father-in-law. We really say sorry to her and the entire family. So as assistant team captain, let me take this opportunity to thank the government of Kenya for the support we got while we were preparing for Tokyo. Katho cia mwanya muno no ntubokona kanya gakwatane abatu kintheto chietu chieweru tha mwanja na kibonthe barabomba kwithira bayikinyanilia ngakwendera kaita kia onbetwa wini wa Kinyeru.